Ebyaye bikwasirwaho na munonga biri mu nkanja A, nkanja B, Nyakarinzi, Kakindo, Kakoni B, Kyakatoma, Kyaburukiya hamwe no mu Rusese kandi abantu bane bagira ngo umuyaga gwize n'amani mingi ombwire bwa shanka mwenda zo mwabazi. Agwire Enjura izire na amane sanga 15 kire saa mwenda ne saa 11 haije umuyaga gwenjato guro gutakazoka amaju gagwa ebitoke byagwa ati tukumanya tusaba government eyamba bataka abantu mbeni nhanga sento mbanka hati umwe mpera nkabana school fees kandi ngumani home umutoke ndikushashura banka kongamwe hati tinchine uyambi bona abortoke kugwa kandi namabanja gumbire nyino mbanka mbentaka gashashwira gamwe. Abantu bane bagira ngo baherera kureba umuyaga nkogu emyaka 10 hingwire kandi Enjuru zikirizeyo okuruga amabati agandi garebwa gari umfamu no muntuki inzu yarga amabati n'amparasenzura yakirera nayanika akabyona biryaho n'ibyo munzu bimwe byashishikara ngo munonge cyara leto muyaga abantu turagira imiti akubati tuyine shade zizira basa kucingaho umuyaga imiti ekahwamu ikindi na nebisharara nico kiratuma turabura Enjura munonga. Emmanuel Mugisha uri mukuru w'intebe yakashatu habwa nkanja nagira ngo nkegombora batangire kora repoti ibarahereza abanyishengero hamwe n'aba district okugira ngo government base kwirukangirira abantu abo. Nkegombora tuyizire twa comparinga report yona twaza kugitsindikira ba member of parliament batugira mu ministry ya disaster and preparedness babase kushabira y'abantu buyambi okukira munonga amabati akwenzuza abantu zitwirwe ebyo kuriya hiba kubene bihaka sente intoki zigira hansi. Egombora yankanja ni yetane ya kampu y'empunje ya chaka ya kabiri kandi yembeze bagira ngo empunji zikatema emito mu kampu zajimaramu n'abatura batemeye bo kujuguza empunji nenku hamwe n'amakara abembeze bashaba batura okongera bakabyara emiti. Beno government na settlement bije bagaruke begesa abantu babahereze emiti yo kubyara tubase koraki kucingira umuyaga gwito gwo gurateganisa munone. Ebitoke binyakugenzi gusa mu mute kunyakwemerire emiti yona twagitema twagumaraho hati umuyaga gurabana gutera n'ubujya kuzimeranka. Abatura bahendera barukusha ba government hakiri kuba bahirwa kahunga hamwe n'amabati kugira ngo base kubona cyo kurya naho kutorubaje. Gashaka Philip Murangi wo mu Kyegegwa.